Može. Još nekoliko sati i ovo ćemo isporučiti. Bogatstvo nas čeka. Još uvijek mislim da smo ovo trebali staviti tamo, ne sviđa mi se ovo. Markus, prestani. Ovo nije ništa drugo nego komad povijesti. Ljudi plaćaju milijune za ovakve stvari. Povijest koju je netko namjerno zaključio lancima i simbolima. Jeste li se ikada pitali zašto? Simboli, lanci, samo stara praznovina. Ljudi su i novi pio svake gluposti. Da, točno. Zbog tih gluposti mi ćemo uskoro plivati u noć. To nisu gluposti. Prekini! Otvaramo ovo sada. Ovo je luda ideja. Nemojte, ne u avionu. Možeš li to otvoriti ili ne? Naravno mogu, još samo malo. Možda bismo trebali pričekati. Ne! Otvaramo ovo sada. Rekao sam, ovo nije... Ne. Ovo je naš trenutak. Rekao sam, ovo... Sad. Rekao sam, ovo nije blago, ovo je smrt. Ovo je nevjerojatno. Pogledajte ga. Sve kao da spava. Ne diraj ga. Mislim da ovo neki balzamirani leš. Moguće da vrijedi. Ko se osočuje narušiti moj san? I kraj.